Horas Marihita Saluhuna. Saat ini kami menyapa dari areal kantor Bupati Samosir. Saat ini adalah acara syukuran sekaligus open house Bupati Samosir Vandiko Gultom dan Wakil Bupati Samosir Ariston Sidauruk. Mari kita lihat. Inala pasahatok ko bahuba haraja umahami kuamata bupatinta namang gonggomi Kabupaten Samosiron baju amang godang nawabar godang haraja ni sahala raja umama. Jadi dihita oputa na siya kasiputa asa jumolo manyan hoba asa hoba amata bupatinta namang uluhon Samosir asa boy hurengam na jala humajuna jumolo majo hoba papara nyo kuli pangulana asa rohita naksamanini papara nyo pui saribu raja dosa gala raja silau raja nasiap kasududan asa ramakogahong kita imamang bupati nami omna hoba naudi pagkobay ulonmo kalau mamimpit Kabupaten Samosir tapte matong hoba tong kamahobanahidon tong majabahos asa hohoso tangdangiyang kupunta di bata asa siya sa luhuno Panginoonmo akape na nasilonmo inalaw ng pagkomi udantang Kabupaten Samosir. Para pasahabi hoba inalaw maghoba basahan mahohos asa hohos para marnamia pupunta mula jadi pupunta di bata tabasahan mamusi ape nauli mo ape narenga inalaho mangulahon mulong na marinti Kabupaten Samosir asa lang problema na kami ang masyarakat ni Samosir. Mamusi ape dua pirang masih benar masih bonang yang pas